نکی در پس بن از استانبول دجیم کسی که کردم و خوشویست کمارا ترکیه ما از یعنی پیشوا چونا دشوپینم دخوازم دنگو خواب بدم جو حدیه که بینالی یلدرم آن اکرم اماموغله yani min qanaዕ bikin wek Kurdek îro pêvaj evek yani mijarek derkete rojnamevanan sermediye belav bû hene kesa got ku Selahattin Demirtaş vê roja sêşemê vê berdan duwatir paşê parêzerê wî daxuyaniyek da got ku cezaya wî heye nayê berdan ez wek birayek wê li İstanbul dengê xwe bidim wek kî janî ez ji we dest pê bikim. نا تماشا بکن ما بحثا هجاریه کرنه ما بحثا سیاست جواکی کرد برجن لبزاروک از بحثا که دیکم تما از وی که بجم هم ولاتی ما کرد یان هم ولاتی ما ترک دی بجم زاروک کردن زاروک ترکن شتکی وسان نبجم از دی بجم هم ولاتی ما 16 میلیون خلق استانبوله و اف تشتی کو دسپیک روجا دسپیک از کاتم وریم گوت لگل سروکی گشتی پارتی خو امرونشت ما بس اخ ما گوت از خازم بم بربجیر رکافتنا کو هيا نها اجبر از یک پارتیتی دنوا و شهرداری باجار مازن استانبول دا باوجب یعنی لسر بنگه پارتیا کار کردن نبا افتنی یعنی وکیل بشن نما بسته افتنی وسیله که با گهشتن با خدمت کردن جبر و همشهریان می اک پارتی نه سعادت پارتی جی هنه مهپ جی هیا بلکو هدف جی هنه بلکو پارتیایی که تیا مزن هیا دسپه هیا تواهی وان هیا تنی از بربجر پارتی اتفاق نینم تنی از سروکی پارتی وان بم پارتی تی دشمن هری مزن یوی ولاتیه هر چه وابا ترور پرسکر که هری مزنه و پشتی ویجی پارتی تیه خلق ایدی گشت بی آسته که سلاوی ده هف نکن ام هاتن کووی ملتی آشت بکن ام دخوازن وانا وک هف بکن یاسم بکن یک قادی کوی باجلار دبی وک هف بن اف زارو کل باجلار هیا یان اوی اسندر هیا اوی کل باخر کوی هیا دما کوم بحثا وان کر من بحثا اصلا وان کر از دبشم اف زارو که وی باجارینه اون تماشا بکن آشتی و کوی لکی در دست بید که لتاخان دست بید که لمحله دست بید که امل دموکراسی لمحله لنافچه لباجار و لپارزگه و لحرم همیه بجی بکن بلوید امل لوی باجاری پرسکری که کسی نامینه حولا وی که دیدن که باجاره که وصا به کیف و جوش آوا بکن جبر وی از کارم به دهان نمونه یا بیدم که لسر کار پارتی بونه مینا که بده Benim söylediğim تشتی که از دی بجم مینا کاویه درباری او آفیشن که هاتن درباری پارتی تیا بدل دی بجم که و چند بلدیه بده از خستنه او پارتی تیا خلق استانبول خواست از تشتی کشوره بجم همشهریان من ین آک پارتیلی دزانن او به ساعتان دکاره بردوام بکه جبو تونکرنا پارتیتی نتنه از پیوسته برز یلدرم جی کار جبو وی بکه هر کس وی که دزانه لوی ولاتی افقاس پارتی افقاس اراده تاکه کسی نه از آزادم از سر بخومه از سروک شارداریه که من کمه هزا خوش 16 میلیون کس آورگرتی از کارم کار بکم برز بینالی بی همان پرسه جواب بپرسم بله از استانبول دجیم کردم و خوشویست کمارا ترکیه ما 31 آدار دا من دنگو خب کار آنیش و حرد دایه کی 23 حاضران دا از دیسا دنگو خب کار بینم و از جو حرد یا بیکیدم از بود چه وقت کردک دنگو خب بدم و هنک داخویانی جدان و چون دیاربکر به مهدی اکر او سردان وی دیاربکر جگلک هاتا آخافتن کرم کن نها دماکم خدمت دکن لستانبولیان شل ترکیه اول 16 باجران از خدمت دکم و ام اصل و فصل تکسی نانیرن و ام باوریوان نانیرن و هر وها دماکم خدمتان پیشکشی خلقی دکن هم همان خدمتان پیشکش دکن و پرنسیپ و مبدا ما اوه
partizani Seçimlerde kampanyada parti var. de kampînan du de hilbijartinan da partî ne û duê kampînê da û hûn wan axaftinên partiya xwe dibêjin piştî hilbijartina ku hilbijartin xilas bû hûn ê rozeta xwe jê bikin û dest bi xizmetê bikin Eğer biz ku eger falan yapıyorsak, ku eger em li vir ku behsa me dikin ku em partizaniyê dikin ez vê yekê bi tundî red dikim bila biçe İzmîrê birêz Ekrem orada benim neler yaptım? ka li wir min çi kiriye bila bibînî İzmir'in toplu taşıması İzban li İzmîrê ku İzban heye tişta veguhestina giştiye û li wir jî şaredariya CHP heye û me rêkên wan çêkirin me tunêla Konakê çêkir û me Balafirxane Ednan Menderes çêkir û me em rêka Stenbul û İzmîrê çêdikin wê dawiya vê salê bê vekirin û navbera Stenbul û İzmîrê bibe 2 saet û 10 deqîqe li vir de partîzanî tu caran bi me re nabe ku bêgotin û em vê yekê bi tundî re dikim Türkiye'nin her köşesine her götürdük. me xizmet bire her ciheke Türkiye û ji îro şûn de jî ji bûna her koşeyekê wê ku li Stenbolê jî heştê û yek parêzgehan birayên me hene ji yê Behrareş jî yê Trabzonê jî yê Diyarbekirê jî û yê Hekariyê jî û yê Ağriyê jî û yê İzmîrê re jî û ji yê Hatayê û yê Sinopî û Yozgatê û Edirnê jî ango 780,000 metre ducar ku axa welatê me ye ji wan navçeyan ku xelkê me hatine Stenbolê û kirine mekanê xwe û kirine mala xwe û kirine cihê xwe yê kar û li wir zarokên xwe mezin dike û bîr li mezinkirin û paşeroja zarokên xwe dike em ji bûna 15 milyon Stenbolîyan ji bo xizmetê hene û ew xizmeta ji bo Stenbolê hatî kirin tu carî nabe israf û ji bûna Stenbolê 94'ten beri hizmet ediyor. ji İdo Genel ji 1994 heya niha ez xizmet Belediye dikim Başkanlığı sırasında her wiha di serdema serokatiya şarevaniyên din da jî ku di nava 4 sal û nîvan da me îdo li sinifa xwe kire سپاس dereceyê dikim.